Presiden ke National People's Party Meghalaya uba Hamletson Dotling ula penpau ke jing songsi ke bajur halor ke jing hiar ke akor ke buram jongki katu ke ne ki noyalam san pertai kamtam ke Voice of the People's Party hapo ke jing lam uba Adan Miller besayo moj kum presiden kat hadu bau not wat ban kren ben bat pentok briaya ki temen basan ki bela junyo bagi degi pa jong ke balang Presbyterian da ke beken no bagi sam kiat hakapor election. Haba ajing kran ke jing lang jong ke NPP mau kurwat block ha mau kurwat Southwest Khasi Hills District minta ka khat saw trigul ber arja arpsaw uba Hamletson Dotling ula therting e bat penrem ru yo ba Arden halor ke ni ke jing penthok briaya ki noya lam balang ki weipat ki bala ajing kran ha ke ni ke sngi ki kenthop ya ke Dr. Mazel Ampri Lingdo ke kertong MP ke NPP na Shillong Parliamentary Constituency u Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing iem WMLE berim ke mau senram uba HM Shang Pliang lambat kiwe ngasusi bani bhaji diski kiran kiwe kiran yang nak ke parti kamtam ke BPP apa jalan coba Arden Musaimat habis gelai penyelam election tanpa gelai ondan makan gelai penyelam election reba susi kalau gelai dan campaign di dalam juga palang ngai pokok social media Arden na bagi teman besar di Sabgar Connection ni sosi bag ni yang juga parti independen di condemn yang ketika jingkran ke balakla jingkran ke bamburongsu yang kinangan jong di balang kamtam ke balang Presbyterian dan bamburong itu wiwi kecaknya ni ke balang Presbyterian yang teman besar ni kenkom di kepala jong ke balang Kidong sandur jong ke balang, kidong tray yang terjolong mensia. Menyi sosi pada, tangan nak cuma kau politis jurus met, habo kira sampai ba, rem, keno, kidong yang jong ke balang. Ketika kalau ke bagi nama ban pedang dan lelur ya, barat kum ki pai pak besar, inap ban pintu, ngem ban syair maklah, ngem ban syair pintu, jadi kum kita jingkren. Yang baklah ya kebabong di balang ni dalam jumpa ni ni dah condemn ke jadi lebih mar ni ni ha tapi berem ya kira bilang balang lalu tak kejadian ini ha nama kita PI ke pari jomi dan nongren wat temu juga kelong pada dah gerbang ya kira pa jomi la kelong ke jalan dia kalian hak than jadi lemengi kan nongren kau sekolong ini dah nimsa pikir paji on tombor danu cengeng skem namar milu ini kedoi nom kibadan kacang di jengai ke vision bar kacang kli yang jujlah bar kacang kli yang kejomi maka tak ingat pada Islam parti ini tangkun peran nom milu ni let ciki dong so pi ban peso tho dekat dor dekat nongren jong NPP main Islam ya kan kena ke keliling lah tengah baru ke bab RPS section bon tangki ke bayang bakla dikom ke parti nginu persang ban singabu yang jeng lui jong priye ke jomi di grand baik di ka phang di grand baik di ka badai pat nyimpa perbi dari bat peti kusbin yanu ke parti pi ka yang scam baka jeng me play apa ka jela jungi bat porin dia ro kadai menang ke balai lui ingat hak konstitusi Jamhuri India maka jeng sekali belai ke balai luar ke parti pipiru dan hak dan nongre minum syak ini nopan tombor ke jenai ke sini ini yang persyak ke bon dalam di badan kita terberi terbelai kita lagi balam apa minum syak ngakren lupa ke dia nama royong isayang bakla kermau ki por election di por diberi persang tan manusia bakla nam dah ke jinjau orang jadi sini nyemde saya bakla NPP kalau ikhtiar ka board bakhan kerja tim ka bakhan bak belele ya ki issue ya karoga par ya kidon ke benda kerja tim ka bakhan negara wapi bak karena sebab tim klarai ya tentu beri baruan pantri so bagi kun ba iet
Ngiju syat jing bam man la kasngi. Hatu ngila ju perkhat ba. Kabam kabang ngi bam ka tain em ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Balik kini ka jing keliminta. Kato ka dukan ration ba penyai uba raju. Uya thu yang Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman. Ba, kumnungan lai na kini ki jing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi hakidukan ration. Kata kamut ngi dan yu kau. 45 babyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka fortification jong kau. Kandum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing pher la da dai ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Te kun. Ka jing bam ba ai ka kwat ka kya. Bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hatu dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya